Kola balik lo kami dari balai balik balanjo alek dapu tako. Tak lupa lo kami mempelagak-pelagaan apa-apa je nang kami boli ke balai tako. Nyo kok lah sege ro badan tiap hari kami ke balai. Cuma kalau sadang domom tailek badan deh tu dak do kami ke balai do. Ke dapu je lah dak berasok dapu kalau induk boren nan sadang tailek do. Awak colik nan wak boli tako ke balai ko ado ka wupuk sakawung wak boli tako 10,000 pitiengo. Tu adalah awak boli jagung ciek lui je takonya 2,000 pitiengo. Tu adalah tako awak boli daun bawang perai banyak ikor tako 2,000 pitingo. Tu awak boli lo bawang merah 1/2 kilo tako dek bawang merah awak di rumah labi tu awak boli 1/2 kilo pitie 25,000. Untuk nan kadi sayur awak boli ko wortel 1/2 kilo tako pitie 8,000. Tu awak boli lo bonci 1/2 kilo pitie tako kalau dak salah awak tako 7,000. Bonci go digoreng lo mak jengo dibuat sayur lo mak jengo. Tu awak boli lo tako bayam 2 kobek 10,000 2 kobek rongo. Jadi kini 5,000 sayur bayam sekobek biasa 310. Tu ada je le awak boli tako sayur lalidi 2 kobek sama rogo jo bayamnya 10,000 2 kobek de. Sadang mau sayur kini berarti no dak ama mengonten anak anak soto lo koko jo anak gadi awak ngwa. Nan lawu awak boli udang 1 kilo tako rogonyo 120,000 deh mau le dak. Tu lah ditolong kubak na ada orang manggale sekali tako ngwa. Kalau lah tak kubak mo deko meraso rugi wak mau beli udang raso sengenung aja 1 kilo nya. Tu ada lo cek lai awak tako memboli ikan lele untuk makan dek anak gadi wak beko. Wak boli 10,000 piti dapat 3 ekor. Kecek awak tako lah ditolong angket ninsang ada orang menjual tako kira lo nadonyo angket ninsang tu dia angket ninsang ada wak luyo kok digoreng-goreng je jo insang-insang yo gak jojok je wak dengo. Kok dicolik-colik agak tak banyak nang kadi sayur di boli dek wak tako. Kok bisa untuk sayur gak sepoken lah itu je nak wak boli ke balai takonya derah.